Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 9615847757. Terbagi sengi Syakir Election MDC jang ka KHADC ba GHADC kanang jan ki kertong ni kisteng san perthai peru klebun kam banle syaki pat ba ban pa ni ke jengkershan haga khanyo trik urempang aradar pausan sangut ki kertong MDC na ka arpusau paryang Mothar Russian District Council constituency klaki urinsan hayo meriau ban pa ni ke jengkershan na ki pat ba kini ki sangut ki kertong ki belawan banyalap election haga ni ke sengi yo bela penyat da kasnong meriau Kikin top yu kertong keseng Kongres uba Thailand Lingkoi, ukertong keseng NPP uba Syarai Lang Warjri, ukertong keseng UDP uba Jambor War, ubadai ruha ke Jokopor setting MDC bagi kertong keseng HSPDP ke Kong Pinda Warjri. Habakan hagani gajing alang pat ba baru ki kertong gelapin sngau ye ki thong bakin le lada kin sha jiet ban langkum ki MDC. Jingolong wan lo bedo na jingolong sket 3. Kai wala penong yang akan mi sikmat panjele election. Namar ba ngadon kacing angot ngadon kacing trang ngadon kamen sim macam kriu ba haba ngapet ya kacing long ciman jong kene kakam san himasima mata ngai i ba kamang mi kipor kasusya kadar kanang senjor nang trot nang awai kipor syabawai pat hoj simperhat kemalaong hoj kadai kemala patai di rumah dan perkalongin bawan kalongin ba duk rena kayo kon Henry ngasim ya kana kalam hadin mala pendat ke simpuli ke cuma bat hadin mala trai menta kembala prasna mi hadu bala sim ya karai pangami samaran banile exhibition ke bamta te ko pai ba kani ke jing sim jangai ke karai kalong ru kum ke jing ai men sim ya ki wei ki khun samla ki baron ke jing trang kibadon kacing kekli kibadai na kane kadong kathan kibadai na kane constituency nama ba kajimi syakmat ban long kum kinong mikmat ban pe eksensyal khadar idei bandon kamsim kajing thrang kajing angnot ban kajing kekli terpai ba nama kata habap pai kajing long jingman jong kane ka juk kebamenta ngai kinong yale election kibawan hapo kini ke constituency ke jongi mentangi bangsu nomor balai kibreu badai na kene po na kene ke constituency jongi kirit mensip kai ka kadau bapenong kata nama ba hajinyo i ke jonga kalong cibon ba kinong song jong kene ke constituency kikna samla kibalana ngastat kibadon yang tiketli henry kimlonsu ban mi syakman nama ba mentah kai keba lajia kai baladon hadapan kalong bagi pai ba ki jet ki nom ikman omdei ki nom ikman ki badon ni tinggi kle ba kita ki balanang mastan hanrei long lo ba ni jet ki nom ikman omdei ki bastatam ki belum cike kle tam na konstitusi hanrei ni jet ki nom ikman ki baris patam tapi pai ba habang ami semaran ngadon lagi jong kimat ngadon lagi jong isu adon nak jom kecing terang, adon nak jom kecing angnut. Ban kam tame isodan buang duk kata. Bang iyo yakane kalat ban yale election MDC. Nak ai kedau yo yakane kalat. Nama ba ni don yakane ka kernet ke bandreu. Lengba yakane ka kernet ke bandreu. Niyo ban yale election MDC. Niyo yakane council. Kai yakane ka kernet ke bandreu. Haba ong autonomous district council kamut kumno. Autonomous kamut Kembaong self government ini kabalong bangila self governance kebamut bangila ban tauhi yang teki ai kibati idul bakkan kom bakkan iti karustur kajongi hidon ru yang kabor sensar kembala batai di babune kata ke eksekutif bani don ru yang kata kabor ban bisa kata ke judiciary tekok pai ba ngitip sai paling ba kane ka kernet ke bandreu lengba kane ka kernet kane kelate pasti ba kapan yada namata kari bekerja tunduk kejong habapet
haba pait karado menta haba ni pait ya kana kar kom sensar kom khadar balai kalanang trot balai kalanang swai namar ba kita pami panile election kim don show ya kaji ketle kim don show kaji ketle haba ni pait menta hakan ke election MPC ba menta hakan ampo jong kana constituency jongi motharation ni pait don ki candidate Bawan Krishnong thau jongi kiwan dak ba om dei ban persyai bhai tak isu jongki kiwan dak ba om pait ada pembot denga ngin pendono ai kini kici mentoi kini kitai hang jing sisa mentang ngimla balan ba menta kiwan sung thau jongi lembaga parti HSPDP dak ba om yak pai ba dak ba lum jing lang pai ba pait kani ka skim bagi ke skim kalau skim bagi la ai kani jong UMLA hinai la penon kamakla hak election jong ke MDC lemar pakai himmen try tekum kini ki ko pai ba kim dai kilimti kibala bangken tiu ya kata ka song ngai ha ka imang ka salang gajongi ba po ka constituency gajongi tapi pai ba ngatrai binang kemau ha house name arjara apply hadir ka election MLA Syaban thau sokar baro ki MLA kelakwa ban thau sokar Henry dari kajing siat kela jong kani ka parti HSPDP dan bagi orang di parti rolo Henry kani parti kela siat kela bagi pai ba tu buat la bitar lab kilami surak dan ruk seng halang ibal thang yang dur bula jong kini Henry minta suak election pai ba lawan biang snong thau jongi dan ba ong ba ni wan bagi dei nak tak parti rolo tapi pai ba suak sim yang arai ban ai ka vote jong pi yang dengan ketik ba mentang namar ba kada ketua lengkot dan subatai di kamstat kandiak namar ba kiwan biang ki jung ki isu bagi dai nak parti rulung hampor ba mu age don hope menjai pon mendai boleh snong tahun pai ba banyalap ki election dai pai ba ai ka bai nyang yak yo ba yo ka bai nyang balai santi singin henry mentara kompong dapat pai terdet no ke norim jong ka parti ko pai ba bisari mapi bisim hi mapi ya ka jikle man ai ka vote ka jongpi ba pinyo unong ikmat ubadon jikle nangata kasuk kasan ka po dong than jongi pai ba nangaliang ka jonga ngam buntin syo mar ka por jong man ai ka skolet ang pendak ak setang alit mo ang ba pai ba sepakanong rim ka penlongi ka ban mes pat election namar bang adon ka jing thang ka jing angnot kabak kamak mat ekimat pangakwa barwan rakno kajing thok yang ini kiriti sensar lagadai dorbar snong bat dorbar hima namar bakar adu mentang yimdo de kajing thok bat sensar ka kadar kalong lailan kapen telot bat kapen long yaki nong nikmat kapen long yaki nong sensar snong syatau ban om penyai ti yang kita kom sensar kom kadar pos nong thang sai thi habang aya sing seneng mentala ketua kat ni tayo sampai dia kena election ngayo amat ini berapa abang ayah senang tahu ba nyalek yang ke senang sekoi pat karukom sensar kom trikam jom kawai ke senang kai pher ngoi pat balai ka jia kamne kam don ka jingrente karukom trikam agar ti sensar namar balai bangim don ngim sim la codify dan man ra ti tho ya kita ti sensar kor pai ba apa pai pat siapa ni sekwe pat tukar parti bakran capang kata ka ai abang layo ikne ka klet ban reu kabadai kasti ba nam tau jongi lingba kaning la don kilat kinti ban tau ki ai habat idoni ka bor ban tau ai idoni ka bor ban sensar ban ka bor ban bisar tapi pai ba am don weru ki ai jong ka sokar India ne jong state government ki bala penjab ya ki ai jong council namar ba ngala ban becisai kene la don teng jing elekes don teng jing elekes spreng kita ki anjur council bala teku bagi anjur sokar preng ha kane house name ka kendai pak kendai san adon goi ka ruling jong spiritual kata ngade ka regional provident fund persya excellence di bas sedikit hang ni la batai sai ba lakin ketang lapan skam yaki an jong ki autonomous district council ba laong ba omdan kino ki an jong ka sokar preng ki bala partiap yaki an jong council haba ompat kita kibri kwa yang ketika artikel lais banyak kue ngatarai kata tadi setang kibri bom don jikitle namar bangila ban pensisa ya kane balagi yo ya kata ila ni ban lagi yo ya kata ngin sandok council kata kalong kabasai namar ba pilai akiweru kicela kom misra marasam
Ada mikir yo ikut ke artikel hak para ke arpau jong ke kernet bandreu arpau a kernet bandreu hantor batai yang katakan dissolution of the Mesos Council kamut ba katakan council badai benda kerpang tak jadi bandreu Meso lapen dono tekane kalong ke ba nakaliang jong kiwei ki politika pat ki mamdon ni kila ban kren henry kane kalong takut kajim pos new kabangi ong bangila bandon lang nyemla bandon lang nyemla bandon lang namar ban lagi yo kane seduk lagi yo koi seduk lagi koi to di pai bai por ban kot ngaspa ban kentu kan pham pi iwei namar ba nyam sema yo su ya kalat bangan kren namar ba por kalakut ngaspa tu pi iwei ko di pai ba bagane kadai kapor kabapi dan kabor kadan yang sampria ti ke jampi namar ba menta naik nyum su aden kane kapor babilarai banjir ekonomi mat sansnan kamdai kapor barkot haba ong bang dai upri wat mai bangadan kapor barkot ban persyai bi kok pai ba don ko ong ami kamslem redang ko ong pi kat bayo snyo kane ke persyai ka junga galong kat bayo snyo kini persyai ka galong ba menta hidang don kapor bapin sim ya karai menta don kapor bapin perkat ai ba menta perkat haba syit haba syai namar haswaban poi kasim tabot ngantep kan sawan bon ki berthame pi ki bawan hakapor ka badum ter shem ni kating kekle apin rai hakapor ka basai rai por basai ban bertikna bakane ka simot ka jompi apin ai haka arwei trek jomantau bunai kan long ka jingshan ya ka emlang ka salang kan long ka jingshan ya dikon gifti kan long ka jingshan yak pateng masawan bat kari bekjai beriwi berkawai kublai sibon kublai sijalo Kumudo Islam, jom ke Islam nang kesen. Tuan kita konsil, dengan dia, benda alam, dengan dia, dengan malam, dengan nok senyang lam, dia pi kipat ba, kam tame, hak kaya kesun, le kam tame, hak jing angut, bat jing angut kujung pi kipat ba. Nga Dalam mat kani ke parti ngadu kipor arajan khatlai khatsau tenter dalam mat kani ke parti bat kinong yalam jong kani ke parti ngala batru kum uwei usketri jong state lani bade kini dia ki kun sama nilayat keleng jong kani ke state negara nila let sepuk rilum jantia nila boy shari boy district Gila net Sharut South West Castles, Gila net Shabot South West Castles, Eastern West, Batru Shari Long Galwils. Kung kita kinong yalam, bangin net Batut Shai, halon kani ke parti, bat kanong rimjoka. Kani ke parti laseng, daway unong yalam, ubalawan manyo kejap, hakani kemadan. Uta ule porno sama Henry minta layar lampat daun kunjung ukonat kisama kung national president undek mi ya kani ke parti barok gawe ke India iyo yang manuk preston kung president yang state Menpeklam ya kani ka state megala kamtam ke parti NPP kani ke parti nilayo bansin syar asin was house dam adan katra niladan ya ki MLA bat ki minister jongi Henry Howlis dam adan apply bat ter nilayo ban long pura da kia MLA ngejong live langut man kiski man kipor batkat parang mi kisnam kani ke parti dan kiu absurd kiwai ki politik parti kelas daman penjugat yang kani parti mulai ki nam yalam ki jongi barabor ki juang nginai bancu snap nasilang pelat nasilang nintrei hok Yala kakam Pi di mati jong ni parti jong ni limba kani ke sarkar
Wadahang ni Pok Mariau ngintang kini kebenai beladap Nilayo Manwandra Ya kita kecing anut Jompi kipat ba Hakini area Mariau Larang ipai Sediwe pat Di political party Isdang menong Ba Inegi NPP Lasdang menwankam Ya kecing Development ni Kecing ai Harga Development Hangi Apo mau terusan Ngidian hak Nakaliang kejonga Ngadu mengurtong Berunang-bakam Ya ke parti NPP Ngadian hak Bangankam Ba Nakaliang juga parti ini Daga jingilang jong konot kisama Kuhagan yang sokar Nilayok Panwanra Bonba in development Hangi Apo mau terusan Lagi payah kesunap Bonba kiwai di political party kilang Bagi NPP kesnil Bat kebak Jakria bat kebak Bonjak kini ketok Halang kiri party Nrai Kinong yalam kitongi Kini i Bahai kini kipenai kibelajak Sispak klon tuna Layo panai Bansoksan surok Ya kemal tarisan Tikum logen Bakari ke party Piong kemasnil Terperkat harapan bak Terperkat hak Nyok Tuhan kelimatan Kemontarisan kalayo Bat sispa krol Duna Halo surok Lamdam dai kini kesorkan Na ayu ni UMNE Unyok Ia kata development Dai limba kesorkan NPP Balayalam kuat dari NPP Ba UMNE jongani ke konstituensi usayok berpenungkam yang kita diskini limba kini sokar ngai bahagi ni iski UMNE uwan mangkula skim halor bagadai ke MPC election ngai uwan mangkula ke skim MNE kata kala bakla sibun kupanba soto ia kata bahagi ni iski Iwai ki political party Isdang Ban kumno Ban wang Ban pensutuk bakla Yang pi ki patba Ban ong bang MDC Umdan jingyo AA Ngimdan skim Henrai Ngaga ong Ban nakaliang Kejonga Ngapip Bang MDC Udon Kalat kelinti kumno banyo yang kigran berterter menyarap yang dipada nrai ngai bagi wei dan kawai political party ban ang balarapi penjawab yang iru nginumlah menyarap yang dipada nrai tetep ba no kuntang penjawab lara kitep yang kamram lajong kumno banit wat yang kita dijingirap lara kigran napo kasenjong government Nga tumuway kuntong Rambak samla Nga kepat Yepi kipat bahak Jom ketiga Iriaw kan Mariaw Kamtam mo Tarisyan Barok kuway Bagsoha Ban ayat lem yangi Ayat lem yang Tumuway kuntong Jom ke NPP Ba Nanyo Ban penilam Neman yo Papimen madlam Ya kata ka jingtiang Jom kata ka sokar Bonsin ipat ba isiyagran hangme hangday ban ong gatay kapasniyo kane ka party kapasniyo kane ka sarkar kapasniyo nray kam namat ya uta uso uday ubatyang ne ubajaw nray pi kumrang wenang ringurang ba sispak kurtuna layo ban ay kasulok mautasan kata kamday mo kamati jong kani kasokar bat kantam bagailam dengan NPP nakaliam nujama kumukun samla jong kani tan matarisan kumudok Islam jong kani matarisan jong Islam nangkasan Nagkerpat yang kipai ba tu alat lam yang alam ngerti kemana dia menjupi bangan poi hakatang nakaliang nujama saksisin ban nagkerpat yang kipai ba bahak alpoi terik unel ubnai to let lam hagi police station jupi alam yang kebon ke jupi
Nyalam matsalam hakashap hakadur kejang kegat kumlai shibun hakagat kumlai shibun. Jialang jong kisnong gijong ti ngaladap pan pensailut kay ka district council kumnong iyo ya ka district council kay ka dor jong ka district council kumno kalalong kasti ka banyata jadi kom kajat perrew tong kini kiski pagba biye hagalumpong jingalang yo ni nanung kwa syu berban ya kini gijo namar Bagai ka bang aladak ban pensay fi ngai ba mapi ki pat ba barok ni sai agar yei akan nongrem jom ke district council kai pat ka bang akwa ya ka ban yekren bat fi akan ni ka jamet pat ba bi akwa ya ka ban yekren lingkat agar yei bat kan nongrem ka parti UDP Bahkan nongrem jong uwa jambor uwa usiting MDC bukan dia panggil konbiang yang kedai election MDC nenta habang ida ngiyang bangidan haga bekum kan di kerensan kipai ba biye ngikwa ban peni yapi ngikwa ban yalam yapi ya ka akor ke buram jong kejat beri kamde yangi bangin kintok bangin kawang kti yanu kiwai par ki parti lani ki para kandidat Henry kadai yangi pat bangin pensah yakin nongrem ki bangadon naga benta jong ki padba jong ka constituency bat jong ka ri bat ka chat real ka chumi padba biet wat hapdeng jong kata nginum la pat klem da persya ya ki isu ki bawandra ya ka jingpen bakla ya ka nongrem jong ka jaj penriu bat ka ban wanra ru ya ki jing na ka benta ka jaj penriu ka jungi ka ban soal ngalalong OMDC ba mapi la senya la jet ya henriu snam hadu kani election ka benta Bat hakini kisnam sausnam henriu nai ka parti UDP mangi ki MDC jong ka parti nilai alam nilai tau ya ka EC hantai haka khasihil autonomous district council ka juni Nila sensyar yang kini ke jat periu ke jungi, yang kini ke rikasi ke jungi, lengba ke kasil autonomous district council. Mat hakini ki saus nang shitang. Nila la yang kaban pendap si bon teliki kau. Kibana ke liang jonga ngala ai ke kaifat. Lani ke report terekam syafi ki padba aman lagi syurah. Kat kito kibawan siya ki jingalang kilayo yakini ki kaifa jingdrai kam jonga OMDC rekat pada executive committee jonga UDP haki south nam siteng hantai hadis di council ilala ia kaman introduce banwandra yaki ain ki badankam na kabanda ka chat reu bat ngam kwa bagi wei ki isi ki bawan shade jongi kin sim ka bu yang ini ki ai baka isi balai lam dengan district council kaladap yang kaban inisiat kaladap yang kaban wandra bat kaladap ru yang kaban yo yang asan namu gubernur naga benta kajat penriu ka jongi ini yang keren sepang ka jing lom try yang ka kendau ka siap
Dai ka isi balayalam de parti unity kanala ya ka banwan ra ya ka de ka ai ban penskan ya ka jinglong trai ka jungi kom ka chat beliau alor ka kendau sia hadin nyo posnam banyilayo ya ka district council dai hak executive balayalam da ka parti unity Hagamau MDC jompi wana jambo wapi khati udai PM banpet yang ilaka administration alala penmenra ikenikaan panjadai ke jinglong trai juli halor ke kendau dai haga isi balayalam deka parti UDP hagaba MDC jompi udai UIM lala ru banwanra ya ka ai haka bidai bat kasensyar snong kasensyar thau bat ya kaniru gubernur udah dapat beruskan ngirayo ka ai orang snong daya ka isi layalam de parti UDP lawanra ru ya ki babon ki ai ya ki bidai bat ka kenkur ka kenjat ladap pen ko bor ya ka dor bar ko Ladapan penkopor iki dor barsnong, ladap penkopor iki seng kentai snong, ladap penkopor iki seng sama snong. Baki wei ki ai, kimadan handi. Nilala ya keban pen urlong naga bentah kejat penreu. Hamai iki kejat penreu. Trei ki kam, omdei ban suhe tam katena. Kata jadi ke nongrem, ke mengiyeng nadu ke sedang berhaduk mentah. Balada, ibadah filan ibet, ya ke mansanya yang ayah kena ketam, bangan sekui ke bi berkecat pergi, kumbakalong. Ibadah biye ke parti UDP mengakom usiting MDC baru kandidat dan kena election MDC ke pemerintah. Iwan yang sepikir pada but ni persahlu ya kitu ki isu kiba kiwei ki parti kiwei ki nongyalam ki persang pan pensuto baklai ki pada kawai ni kita kabang sukuat pan pentip ya ki galam bagi dan ki nongyalam ki dan ru ki parti kibala Yalam bakla yaki patba banong bakata ka king ka jin ai jat sakakmi kadai ka kam simat kat ya ka king tur ka king jat ka bakirbang jom ka jat penreu gibawan na kata ka material society banong bakadai ka kam simat kani kadai ka bangin hampan persa kani kadai ka ba nganangin hampan khot yaki patba panyeng lang bangi panginum ailat ya ka bakom kani Namar bagi kengkur ke kenjat ukasi jungi kalong ke bakirpang hangi hakari ke jungi bat hak pertai iparok hangni ke kengkur ke kenjat jong ukasi ke jungi kidan kinongrem kawai ke nongrem ke kengkur ke kenjat bat kapar ke nongrem jong ke tipkur ke tipha ha kini ki artali ki nongrem ke kengkur ke kenjat ke tipha kala pulai ya ke jai penreu ke jungi nadu ke basdang hadu mentah mene na ke sanggama na ke shongka ke shongma abadan ke jingi kentiu kurem abagi arliang kur ki arliang ka ki shongla ke dei na ke bentah sandur bakata ke jingi kentiu kurem kan layak na ke sanggama Ipai-pak biye, lada ong bagani ke de kam simat. Lada ong bagani ke de kam tangjung pa mat ke kini ki khon. Nesyo ba kan sawanra ke jingma ke bakrau ke jat. Ima balada pen bakla ke kenkur ke kenjat ipai-pak biye. Jat penriu kan sangam hagasang hakama. Para makawan kesang kema kajing besar jong ublay na jong kaap yang kejat ini. Balai ublay utang de kading yang kesodam perke kamera
Namar kasangkama kasongka kasongman balay upin silay yak hadisgi ke jong noa kadai namar ba dan kasangkama kasongka kasongman kajat penriu ke jongi kadai kajat penriu ke bala sangdut ba badai halor ke ni ke nongram ke bala belong ya ka executive committee balay alam hantai district council bagi wanra ya ka ain bentuk borno ya kita berkur kicungi hangi kita paro kita ki ain ki bagi ngeladat manyo ya ka azan bat ya ka jing menjur na ukora ipat biye iprasharu ya kitu ki party ya kitu ki nongyalam ki ba perta syafang ka artikel laispa nyo buai ben pentrekam hakini ka jela mekalaya ada kawan gini ke artikel di patpa bi kendau ke jungi kala bandek no ke district council ke jungi ru kala bandek no kani kala dapjia hak jela hami soram bahawa pentrekam ya ke artikel laispa nyo buai Lucia Hill Autonomous District Council kala di bentuk no kani kala dapjia hak jela asam hawa pentrekam ya ke artikel laispa nyo buai Kendau ke jela asam ke hapo ke jing kontrol juga sorga. Kadang ke district council kipat ba ri. Kendau ke de jongi kipat ba ni ada penteruskan dia kata dadah. Kadang ke district council ki dorbar Shillong ki dorbar Rat ki dorbar Hima. Kendang ki dorbar Trairi ki jongi kum ke chat ni. Kadang-kadang ke district council ki riti ki dustur ki jungi ka kengkur ka kenjat ka songka ka songman ka jingher peteng ka spa ka pau bat ki wei ki riti ki dustur jungi ko ka chat panriu kindang ne kindang sa namar ke district council ka dei ka ta ka kindor ai balai kerpang yani ka chat panriu ha ka constitution jogari India katum ka artikel Ars pak sau pusau ars pak nyo pusang niway. Bat katum ke program penyat sensar kadar jong keriti sensar kabadai ke sip schedule. Kalong kasti banyada yakini paro ki hok ki jong. Lada weng no ya ke district council. Lada wan no da wei pat ke artikel ke kindonan jong keriti sensar. Kung badawa ki wei kinong yalambat ki wei ki parti panong pentrekam yang kata artikel laispa nyo kuai ki pat ba biye kani ke jela ke jungi ke jak beri ke jungi ke samatan no kumbakalong pat ba biye namar kata wat num syak yalam bakla yang skam makanong rem when you see what people shania akini kisan snam riusnam hado anta anum kuat bagi alam baklah ki paiba ndrenga kuat bangki ki paiba hingyang hakan nongrem bangin penne tersa ya ke kendau ke syau ya ke sensar ke kata ya ke riti ki dustur daga bangin wanra ki ain ki khlain gombala pengobo ha ka sik schedule lani ka district council lengba ka artikel Aspa sau pusau aspa nyo pusan gay jong kabiti sensar kerja. Kapenta kapa arpat, kapang kuat ban punsyai yapi hakani kapot. Kalong halor ka image lani ka dur kadar jong kinong mautat raisan jong ka mautat raisan konstituensi ha kmat jong ki wei pat ki paiba ki konstituensi hangi hari kasi bat kumjuru ha ka jela Meghalaya ki paiba baye ngenumla panlen ya ka jing shisha baka jela Meghalaya kari kasi baro kowe kapikmat ya ka mautat raisan konstituensi kita kapikmat ya ka mautat raisan konstituensi hakani ka election MDC kumnukan le
Hani ni dan sanggup ki kandidat ki bangiwan terwa syaki pada. Baru ki pekmat ki motat rasan arso punya motat rasan konstitusi kumdu ki. Balai on kumta Marsindap ke election MLA arhajar arpulai. Kalau dan ke jingkento yaki pajba jong ke motat rasan konstitusi. Dan kalau dan ke jingshan nyubeng ini bagi pajba jong ke motat rasan konstitusi. Kidai ke badang satir. Kandu ke penektan ke mensir ke jonga kum MDC. Habang adan hantai hadisi council habang yos no ye ke bekom kata kuwa. Ba ki way pat ki pajba na ki way ki konstitusi. Ki ong bagi nong motat rasan kidang satir. Bagi ong ru ye ke ni ke kendem. Baha motat rasan konstitusi. Lada dan pisah long bagi election. Karena ketan berusir. Kumu DC ubang adai ber yalam yang pajba juga konstitusi. Pajba abiye ngamtep balai ke jia kuntala. Henry kaladep jia. Haki kacing keren jongki briu jongki wei ki banabar ki om. Baha motat rasan. Lada yo badon pisah. Lada dang dei ubadang dit. Lada dei utlong ro long tambah uladon pisah. Banyele election. Hadu kata nyela sa nyopo kung ke konstituensi. Kani ketika kenti ke pemapi pendam no ia kata. Yang siapa siapa uno kita. Nala cukran lagi sinong kita. Ngom MDC jongki usiting MDC. Udan tang kecing udan tang nongrem. Bangan yelam yepi. Bangan sinsar yepi. Bangan wanra yeki ay. Naga bentang kajing skam kajing syan jong ni kokin nong jong sinong ke konstitusi pakabi kajak ngai ma ki pajba ye dikini ismi ngayos go tangi kesur kajing berngan kamong lada pingkirsan ngin bendu skem yepi ngayos go tangi kakentien kamong kumni bomb fast, finish last. Social kay. Hangi kipat biye. Lana pibak la. Yo ba ngin sapha. Daw tlong hantai hesti khose. Ayu kan jaya ke jaya riu ke chumi. Ngai ma bagi riu ki panabar. Kinsawan sim kabu ya kamau tak rasan Kompu MDC ngadap ke mensir ngasgau baka jingket klik ke don hanga Henry kesyompat baka jingket trelang jongki kita pajba biye hagi Henry usnam bana lasyong hantai hadis council ngamsyam lasyong klik ti nak benta jongki bat nak benta kerbi kasi be jeni sausnam siteng ngadon hak executive committee arsnam la permit no kathlam ko be khakhanda henry hapo kini ki laisnam dam nilala pendat ki kam ko mo nilala pentlait nak jing song share jongki paipa nak jing trekam jongka ain kari India kata ke citizenship amendment bill kabala kala menta ke citizenship amendment act hakaba usnam ada karkat kendai ki paipa jongi ki laknyo ahne mau tan rasan hakale
election arhajar khapra MLA job ka party UDP hak election MDC arhajar khandai job ka party UDP penjob yang Henry hak election MP arhajar khandai job ka party Congress namar bagi paipa ajongi kiting ki khnyo ba lada job jakiwe ki party kan CAA dan CAB kan setrekam hangni ha ijaka kejuni kipai pak biye marsin job di election MDC kita hantai ada district council kawai ni kikam kibangi ngila wanra hantai kalang yang ini om yang kesor kalian dia pelak yang ke district council yang ijaka jo ke district council an pentrekam yang ke CAA bagi kita kitar poyei kinumla banwan bansyong Syaki Jaka Jongi Aingo yo blay kata kecing Persang ke Jongi kumki NDC Lengba ke resolution ke bagi pak Syati Syadelhi Kalat terekam Haba keni ka an CAA kalat terekam La polite note yaki Jaka Jong ke district council Government yaki Jaka Jonga bat Jongpi Pai bak diye kani kedai kecing terekam kejongi nak kebentar dan kecing keklik nak kebentar jongi kita dia ada pi ongba utau MDC jongi umpat ibet ba undang tengyang ya kena tekam dia kasong hapi kita ngalengan ong kumno ngadan kementerian ban security ngadan kementerian ban yakit lembati Nadang kemensiam nak kebentak ribut kecak beri. Henry ada mapi bio kora jambor. Labiang yaki. Kataru ngau untuk kublai sibun. Hil ailat yang menta san senam hilir senam. Ngalayo onok senyang nak kebentak jongki kom kecak. Pada biye jong ka ni ka dong ka tan hamriau. Ngala pendap yaki kular mapi. Lawan yang meriau hosna arjar kat kendai so ban terbut in election MDC arjar kat kendai lo ko kinong song jangka ni ka hima meriau ada pijit yang bangan long MDC ngakwa abang trilang bat ka hima daki bon telikis nang timdan so iusim bapura jangki Henry lada pijit yang ni trilang baki ni trishidom bangin wanra yus ilmu pura maka sensar kadar teraibi ke jobi hati negeri kan long terskan kum ke dustur ke sensar kadar tang hapo arsna nilala bentuk long ladar jir yus ilmu pura hangi hapo kahimam dia kipai pa abiyek nila tray kum ke MDC kum William jo ke ilaka nalala ru banjok dia kawai ke tong kalau kiwai kila kan dekat sa kata kalau ban pelong dia election banjir us jong ka hima dia sungu ikini kita yo ke bandak us bat menteri kiloan banyak kendu yang sedu hantai yang lain us bat menteri jong kimenteri hima panwan ai ke cikuplay banong kosa lada Om Day bayarap mapi ni minum pak yo yo semu ko teki pai ba biye ngasuya thu ya pi ya kata balana ki wei ki hima kisungo yo MDC jompi na perkhat ro bana kalian jompi pin island ke jisungo na kabanta jo bakin ai ke jingkersan yang asa si sempat banganlah ya kaban ya lambiang ya pi bat ban pendek di kebun kitong kibedan na kabenta kadi bakajat pendeu kacami upai pak biye nayo snow ikini kisni ki ong kile ya ong ba kapati UDP ka tulak Henry nga ong ya pi haba pau sabar lese kila berong katlat Henry ni danpat ye ki senran ki beri chobi ki bah ka arp wei trek ken sa ai ye ka jinjo bah ka arp so trek an sa tenbra ye ka riso
na ka benta ka jingjok ka juri ka party ki baro ba yong haniro na tip ba pidei kisan ran jong ubana jambo endai rakti kumlai shigur hagar buidrek watnam arden watnam syaatun syo ya yang itu kebor pisah dengan kerja nak seru yang persyak yang itu kejingong ba shim yang pisah kena kecing hikai bamsap kipai ba ngatip ba pi pimsu ternak yang bamsap hama pimsu ternak yang bamsap wat shim pisah hakapor election namar ka to ka pisa ka pishim la ka long tam arspa laispa sanspa 6000 ka to kam dei ka pisa ka ba ko hendrei la da fikneri ka ti jo pi philotan ka bangsa hikwa ba kinong yalam kinong bangsa sedang suana ki ki ba lam ya bangsa namar ba ka jing bangsa ka de ka pop Babau blay ya kawai kasi in sa bishar ni kan kapasa. Ngin pendan burom ya ka mautat raisa. Ngin pendan burom nga yakon ya kan election. Bangan wan rapiam ya ka burom jo ka mautat raisa. Kamalaja aku sudah maraja rapua. Ipa bi namar baka sur jong ki wei ko makalo. Kiong baka mautat raisa. Kadai ka konstitusi ka baki paiba ki bet ye ka pisa menta yin pun kala durro ada ni election ka bumta da ka ba yin kentak mardon ye ka ai ka cing kersa ya UNDC ke ubadan ye ka nongrem ka bangadan ye ka nongrem bangan kwa ban ya lam ye pi ta ka cigi bangin tai ye ka ri ban ye ka jat ko le mau ki pai ba bi wan num chiet yau thlong ban le thang te ubam dan ni kan nong rem ubam nang ro kong do ban kran wat ki campaign election pai ba bi nga na khot ngoe ri thi da ke ching sou khia bat ba hak ar hu etrek yang ni mi pai ba kom ki nong tersan ki jar jar jong ubana jambor Nakiyin kisang ringkat at kiching duway. Late sa polling station, siyam ya kasap ka jompi, hakadur jom ka bom. Kaching job jom ka bom. Kaday kaching job ka jongaw kandidat pa jompi kipata. Kaching la jongaw ban tray kam biang, hakani ka ganti ka bamanta, kaday kaching la jompi. Bangin wanra pat ka burang jom ka konstitusi. Bangin la ru ban pendat ki thong ki bidan na ka banta ka ri be ka jat ni ki an ki bopon ki ban penskang ki hok ki riti ki dustur ki jongi kom ka jat ni komba ngaladap ki ka ban trei ki ki hindustan ngan trei arsha la ka banta jomti lada dengan penjot ni ngalawan ra ki kaifat ki snong ki jomti hagata ka por ngan ra dia ki kaifat ki arsha ka jing trei kam ka jonga nadan ye kata kathong bat ba Raga ketika man ketika dia menjadi kedan bernggalak untuk dat kita. But khamtam ya kanu kam kipat bak di ngasanya haka jingalam ke jumlah blay la tengdan kam sisa nganula penjen dia kata. Lada mapi kipat bak ki ayna ya kani Allah dengan syukri dan oh kipat bak di haka bor jong kapisa wat nom su tho bekala ba hakabor jong kapisa wat kakni ukpa ki bahijing ki bahasan ki tuloy bandino wat yala ki para ki bahijing ki bahasan 5 kilong yeng kilong sa 5 kisnong kita lada ki ba jongi ki damde ya kabor jong kapisa mental kala dai kabor banwanra ya kata jingla wanra yang ya kaburam jong kamau tharesan Nadu kan di election MDC minta 8,000 ratusan, 4 election MLA 8,000 pupra, yang manra yang keburam jong ke mautat lesan. Nak keloi bendam hantau berarti bangin manra yang keburam
jong upat ba jong ke constituency mai ba bi bleshibon bleshi hajar no ya pi baro selek phai kum suk ba yalam hikai ra ya ke ni kubor siki khon ki kti siki samla bedai ya kaban long galaway no ka ta chat ni tam de gini gikinten shani ke shop ka do jong ka tom ka at to kubleshibon ni ka ba nga kung gakartong jong ka party HSPDP nga don ni ka phang nga ban mi shahman banile ekne ke election district council hagaban penne pensa ya kiriti ki dustur kabar khanda ubat ya kumbajule ulong shwa uman shwa matel ka mi ka khai ka pateng khnang ba jibana ba kimde banyolat banwan euro ya kitrai jakat kitrai menu manang penklan ya kesinsya ka khadar Devan sedang ngadu kilong yang longsem kidor bar shnong kidor bar raj kidor bar hima khamtam banang penklan ya kajing trekam jog district council bangaru ngakwa benkren hakani ka jandi ya kani kamat ka bakong santam kalong ka khen kor khen jat kan ne be hakakmi kung bala po bay do long shwa uman shwa kanang bakong don kan nu jingeting ko hadin hubod haka khen man ban ngar kung kalong kme ngala shakri la bon snem kung kariu pai ba namar ka jing shakri para priu kadai ka benta ka ba na ka jing shakri blai haka jing in ka jonga ban nga juyu iru dalagi jongki kmadi ki jinge jongki para riu kan thai ki para long kmi bagi ya imba haki bapun ki liam khamdam haka yap ke em kapang ka sitam haki ye ki sem ki jongki ban nga rung ka long kmi ngadon ga jing angut bangan yarap ya ki para long kmi ye ki para riu kan thai la ka long hakanu kanu kaliang balada don kiba pentip shanga bagi don ki para long kumi ki don ki para riu kan thai kiba don hapdeng ke jing kiba don hapdeng ke jing sumar hakanu kanu ru ka jaka nga kum kalong kumi ngam jukyar bangan let kmi ngalit ngo iki ngalong lakloi bangan let nganiarap iki hakat ibor ijongai bangala tang batang kawai ngaso ban pang shipi ki pat ba bala dang ampat dei kata kalong kami ka belas ajit kong ke MDC ke joki ngampat la bangan ailut ke por ke jonga tang hangta Henry ka thong ke jonga kalong bala dang mapi ki pat ba khla ibet banjit yang akom ka MDC ke joki ngakular bangan IT met ban minsim ngan ailu dia kapor ke jonga shipi ki pat ba jong ke constituency rengkat kimat ki bangalak do shakman ngasnoru banong bamangi kilong kmi jong ke ni paryong mutharesan constituency borokoi ni de banong kuble shibone ya kini ki rangba kinongelam jong ka party HSPDP bakila ai hani kilong kmi ya kani ka kabuk siar ha kani ka kanti kunta ngaya khot ngaya wer ya phi ki paralok baye jonga bapinya wan banya snok tilang bapinya wan syakami jong ka jinge trelang knang bangin penurlong bangin poi syaka thong ha kani ka MDC ar hajar atusan daga mensim ke jingi yalong kawai klem de bonot boshin yaki like kilat ban mangi kilong kumiru nilaban ben pau syaki pat ba mangi kilong kumi jo ka paryong mau tharesan constituency brokoi ngidon ke ikhtiar ka baklan ha ka ban yakit ya balem ya ka lingkor ka bakhya ha ka sinshar ka khadar khamtam niyo hakini kisni
Kajing tenju, ya kajat benriu. Kalau sawajang. Dah kabak kini no. Ya ko hak long try juni ikan thai. Hak ayo koryo jat. Dah kajing so kia kamen sir. Ngakot ngawer ya pi. Baro bapinyawan, banyak kershan. Penjit yang akum ke MDC ke Jongpi. Dengan Yex Camp, na ke bentak ke hok Jongpi ki pai ba barok. Ngayeng ru Ahmad Jongpi hak ni ke Janmir. Da ke donut ke bas ngaurin, ba jingkot jingmut ke bas camp. Ban syakri ya pi ki pai ba. Nama ringkat ni pelalong ni ki jingkerman na ki bentak. Kilat kilinti ki bak khamha ki emlang ki salang ki bak khamklan batru kalawai ka bak khamha na ka bentabaro ngasngoru banong bagani ka election kamdei tang sa phangjonga Henry kadai sa phangjongi lang baro namaringkat Nila ban kentiu ya ke imlang ka salang nila ban wanra e kata kalawai hakaba barok kinroi kinpan daga bas ngore ngakir pa ipi barok ipi ni ai ke jingkersan ke ketiga mon ke ketiga dia kanang bangin poi sya thong jo ke jingjob namar ke jingjob ko jonga kalong ke jingjob jong pi barok balada ai buram ya ko vote ke jong pi ngaru ngakular bangan Yex Camp la konomrem ngan treshito pan ngan syakri hok e phiki paipa ngan pentiknaru ban penyo sngowi sor ke jompi en ben bet ki jing e ke jompi badan kershan dulu ye ki jing angnot ke jompi nganum da sim thani ko por kalamir bat nga kumbaya ongi soda bang hapan bat ibabor dito ngi nyami syakman daka jingya teli bajing ko jingmot pada ka basnore sa sisi nga kerpadi pibaro bapinya mi renti haka ako ay tare bapinya ay ka for ka jompi bat pinya shon haka symbol jomsin housing Kublai Shibon, Kublai Shia Jamu.